hitanao io aloha azoko izy io anao zany io zany tia albaikera zany izy nagnameo 11 principles to activate your inner mind for success in financial freedom. James, is not 11 principles to activate your inner mind and financial freedom. How many 11 principles is it? It's Kanyana. Principle number 3. Principle number 3 is I can fly that. If you're not growing, you are automatically dying. If you're not doing as well as you'd like, all that means is there something you don't know. That means if you're not doing as well as you'd like, all that means there is something you don't know. Doesn't mean it's your idea. It's because I'm feeling that man doesn't. I did give us a team of good finish. If you're not growing, automatically die. Ça fait plus que nous n'y en a plus que nous veillons à ça. Parce que plus que nous n'y en a plus, mais nous veillons à ça. Martin Kratz with the Matata starter. After music, fire, cheating way, knowledge is power. Fire, knowledge was it? Profit. Knowledge is profit. Oh. The more knowledge you have, the more money you will make. Jadi dapat cara demikian. Artinya lagi, lazim bertiap berkira, amni prinsip lazim 11, activism simposiano, amni financial freedom. 12, ilegal jenis ni firman fungsinya simposiano lagi. Jadi apa simposiano kila raya dalam proses itu simposiano. Aviola fazarina nona simposiano ni raha ile noma yuna wera itana onde amraya na ranosa automaticamente me renforcer paradigmanosa já rango ni makaskini mani das entidades arsco rolando se dentro da fa caras lá babrete no penatize arambla niese na trabalho cara coisa inteira vem que era no penatize fa isso flamos nifta vinyesha amna davanana zini was libertini isa be no banho zini ilze atom tuga atom ganozi mai tadini was libertini ça fait lienda volone zava fa misy review maro be zany prévision maro be zany efa fixé tamin'ny fampianarana vola io leky makasika manifestation zany amela magnaraka io zany tia vaikera ça fait io là-bas io zany mahay mampianatra raha io ary andeha azahoanao izy volagny teo hoe financial freedom. Ino financial freedom? Ny financial freedom zany liberté financière. Donc izy kompananisa zany anao mitady ny liberté financière zany ataoko fa hitandreky zany anao ary agnaraka tsara amin'ny fampianarana io là-bas. Fotony na zay hitanao zany zany zako mala miaraka tanao zao ty misy boky nosoratiny tia vaikera izy io na boky ty nosoratiny tia vaikera efa entre 3 ans 4 ans zany za mamaky boky ty. Ça fait izy ato voalohany think rich to get rich. Think rich to get rich. Ozy magnapanga ny sakinan'olo jiaby mahatonga olo tsy risy zany mode dépensif ofisegna amin'ny magnaraka zazaby zay aminao
ny enveloppe ambany eo raha mila regninao amin'ny manifestation ataonao think rich to get rich zegny izy ambany eo volaniko ny renforcer anao ataonao amin'ny financial freedom zegny dia JavaScript izy io tandrinesanao révision aza mbana midika amin'ny JavaScript anao raha ohatra ka tsy tapitrinao zegny ny révision jiaby io tandrinesany mila zavaifinavavy io izy ka mbala tsy mahay anglais zegny anao mbala manao opportunité zegny anao amin'ny outil hianatra amin'ny mpampianatra ilay hitanao tokony azoazonao zegny amin'ny lakatie na mitanàna isanao mbala miavana jefitan zegny manaraka zegny za manazava karakondraiky zegny atao hoe think rich to get rich. Okay guys, that's all for now. Sorotranao kasitrako nanaraka izy tamin'ny farany azadigna zegny miabone aveo aktive zegny notification anao misy anao tara amin'ny poste magnaraka zegny amin'ny vidéo dalovako agnatin'ny chaîne sorotanao fa izy atsika 5 log. Oh, that's right.